Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, kadamot nakapagod baka dito isang utitirsin na ni Kagawan. Wen pare, ginatang ko na ita. Isuti may mo sinaba dito tirsin na. Kasta nga ron pare. Dapat na bati may merienda pare. Thank you di bali dua tibaka maun. Wen ba ta? Kita man na imbag tabaka ma, ta mga nubumulaos. Ay, di ka kadagdanag pare. Impagod ko ang nasaya at tibaka. Mayat Sa dino nga iti pangipasturam iti bakam. Apay, naibos ka din, nagitiruot iji bangkat. Ang mumut nga dapay di may sa bakam ijay. O di naibusan. Anya nga tano, igagara nga ibulos tibaka, tuyan. Anya, di pa'y katperdyan ng dagiti mula ti kaaruba. Ay, kat irason ko nga nakabulos. Ay, agar aramid ka ba daw? Anya ko mati mabalinda, no nakabulos ki nga ron tibaka. Tidakas na, saan mat nga road, taing gagaram nga imbulos. Wen tapno saan mo't ang mabisinan tibaka. Naa, Apay ngay agimmatang itibaka. Kat awan mo't pagpasturan da. jak amo kan ni pare badong. Urela dua tibaka na. Talo ko namkit di Nainla ko na jamay sa adakkel abumaro. Isumo ilagay ang magimatang ititarak nin namanin. Ay dakkel siguro ti magangganan siya da. Sinabi mo pa. Ano nangina tibayad tibaka ita? Ay pudno. Ang kaasimot tibaka. No awan mo't pagpasturan da. Anusan da siguro nga agala iti roon. Naimbag tada ka, marituyang. Tibaka atarakin yaw. apay maray. Titarakin nyo abaka. Kinan na amin dagiti mulak dita sabong. Ha? Hay, imbad-badak na pa'y dagiti na dumasabong ko di talikodan ti balay. Aya, Ay, sukatan nyo ti pinanggatang ko iti sabong, maray. napay ngay asya maray. Ni badong at ni pangibagaa. Anya, Apay nga, jak may imbaon tibaka nga umay dito'y maray. anya. Aksidente mo't nakabulos tibaka. Apay nga, wain, jak amo nga nakabulos. Tapnawan ti rirey. Sige, uradya kon pabayadan pa iti dinadaol na. Ay na, hagiyaman nak Maria. Sige, tayawid kon tibaka. Intun maminsan ngamin. Ipagudyo na imbag tapno saan ang makabulos. Wain, di kagdanag, maray. Impay-pay sumatan timbagam si kabadaong. Naimbaglaki din Tanamati kanya ni Marikwanang. Sa dino ngay manan ti pangiwaywayam iti bakam. Ay kakapilitan Iwayway ko niya igit ti kalsada. Anya, Tinas kain. Saan nga agbisen ti baka? Tapno di kahit kumutaw. Aw, Na. anya, matay. Agure ka man. Apay nga insardeng mo ti tricycle. Day tabaka ni tata ba daw? Ah, Pasalsali man na ni ti kalsada. ingka nga rod goyudan nga ipaigid Kapit-pitak pa hindi to yung kalsada ang kail. Unay mo tinamayanan dito abaka. Kurang na langain kat maraapanan ni ti bonubon ti bagay. Ay salbag apare ba dong tatila pagpaspasturan na ngamin. Day tanti ibagbagak. Gumatang dapay lang amin iti baka da. Pagbalinin da kas latalon ti barangay rod tayo. Ay masapul nga ibagam ken ni pari badong taikaten na ti baka na ijay. Dagiti kalugaran tayo amagmag na ijay agrikreklamo da. Uwin. Nang runa, noon nalinis ti sapatos mo amag na ijay. Wen ay pangpangganda ni pari badong ang di namot kano ikaskaso ida. Anya? Iso asikalaang ti umasidag amang ibagaken kuana. Bayam, takasaritak man. Kita amat aparay.
Kita amti na may antibakam iti kalsada. Ay na, saan abali tasan mo't ang National Road pare. Uri man, kapitpitak ti pagnaan. Para dahil talang mo't pare. Tapno ang bahom. Agrik-reklamo dagiti magmag na dito, nagpitak. Anya ngay kumatibasol na dahil tabaka pare. Basol na no apay ang nagbalin apitak ti pagnaan. Oh, Anya, iso nga ikatem ti bakam, pare. Di mo ipastor dito. Ay, inggoyod mo matanday tabakam. wide, napangkoy nala. Tanay bus mo't ti kanan na iti kalsada. Anya, May nakidim binagaan ni pare intay ngay katakano ti baka. nagkuna nga men amapan mo ipagod ijay kalsada tabakam. Di pa'y kaagyaman tamadalusan ti ruruot iti kalsada. Una, ngamrugitan na mga raw. Adulamin. Apay, pagkabilan ti makanaya iti kalsada. Ay rugam manan! Na malamulanan ti sakati di ta igit ti kalsada tuya. Na, Nay, anya ti araramidam dito igit ti kalsada, tataba daw. Kita ngagmulmulak iti sakatay. Sakatay, dagiti ruot akanin ti ayaw. Wain, gusto ka. Napahimatan ngay amulam iti ruot dito igit ti kalsada. Kanan nga rod ti baka dagitoy. Nung makita ni Uncle Inting dagita, sigurado apadalusan ng tumutlaan. Anya! ayan tay bakam ba daw? Jak mo't makita dito'y paraangan ta. Imbulos ko pa'y laeng. Anya, imbulos mo. Naibusan ti ruot iti igit ti kalsada. Awan maarap na ijayay. Inggagaram manan nga imbulos tapnulaang makapangan. Ay, kutwede. Aha, kastagayam tataba daw. Kwarag. Da kagayam di tari daw. Igagagarayo gayam nga ibulos ti bakayaw. Ha? Anday jay paraangak ti bakayaw. Inarap namin amulak ijay. Anya? Iso asukatan nyo dagiti dinadail na amulak, tataba daw. Unakit, pudno ti atap ko kandi kaba daw. Nga igaggagara na laang. Naibos namin ang dagiti ruti jay igiti kalsada. Tinasayaat, da kayon ti mangilisi iti baka. Kit numinulahan na pa'y iti sakati ti igiti kalsada. Anya, agparikot dagiti tattao amag na iti kalsada Un nga raw. Ay kasanaw, kabutang ti daduma ti baka, nang runa dagiti ubeng. Ay uray siyak mo ta. At damat reklamaw, da makasalimot ti baka na iti kalsada. Un nga rod, kunamlan ko kwada ti kalsada. Tinasayaat, ilakom day tabakam. Tabayadam tinadadail na. Sa balaang may kinsayo ti timulan ni Kwarog ang nadadail ti baka. Uray pay. Nuko na naabayadam. Bayadam, tawan mabalin mo. Anya? Kawan, nangruna ka na amuan na nga inggagaram lang nga imbulos ti bakam. Anya? Angay, saan ka di rumbeng ang madalusan tigit ti kalsada? Katun bet, apay aya. Una, tanakitak ni tata ba daw nga mulmulaan namat iti sakati tigit ti kalsada? Apay ngay? Tanwag tubo ka na, adda ka ng titarakanda baka. Na, apay di na pa'y lagayam inikat ti baka na iti kalsada. San bay? Ay, Nagreklamo nga rudan dagiti kalugaran tayo magmag na ijay. una, takapitpitak una yung ti kalsada tayo, gapo iti baka. Aramidin damot na nakaslakukwada ti kalsada. Ay, tinasayaat. Guyudan nyo man ti baka ni pare ba daw. Ha? Ipagudyo di ayan ti bangkag da ni Marituya. Nakaruruot mat nga mintiigid ti kalsada, inteng. Anya? Anya nga tanu padalusan nyo. Tapno awan ti rason apagpasturan da. Kasano asan ang nakaruruot kat minulaan ni pare ba dong iti sakatay. Minulaan da pa'y gaya man. Isungarot timbaga ni Kwarog ta kanayon na magnaijay. Ay nainteng, ado ti sayang guseng. Agparikot dagiti magmag na ijay. Ay, Malaksid ang nakapitpitak ti pagnaan. Nakasamsamag pay.
Ah, Ay, awan ka di ti aksyon mo para iti dayta aparikot. ay, gore ta agpamiting akman nga agpaiso. Taday ta ti may sa atalantanan mi. Nasaya at may intay. Awan mo tan, di ba ka ngayon pagod ko, iigit ti kalsada. At daye bangkag. Impan ni Kwarog itay bigat. Tapay ka na. Saan ka no arumbang nga ijay kalsada nga ipagod ti tarakan mo? Anya, Panagkunak, husto ti naramid da. Di ka lang mapaig. Mangrugitan nga agdalo sa jayigit ti kalsada ang kail. Picturam ida. Kaya't kung alam ida iti ladawan, Kwarog. Tapno da documentation na ang kail. Ariglado Numalpas da madalusan. Umay ni Apo Engineer. Aw? Win. Pundo para iti pan nakasiminto ita ti kalsada tayo ti Bagana. Wow! Maragsa ka nakiti day tangkail. Santo nakapitpitak. Una, mabalin mo ti agpataray iti kastaon na iti tricycle. Dinalusandan ti igid ti kalsada. masuro na ka rod. Pinarod na amin nga imulak ijay asakatay. Ay katbasol mo Nagkuna nga main, bagim aya di kalsada. Kontrabida mo da nga inting batingteng. Idi pala kumadamo Ilakom kay din ti bakam, taday ta ti pakiap-apaam. Idi damo, sanda nga daldalo sa ti kalsada. Ita ta makita da nga pagpaspastura kon iti baka, mapandandalusan. Pasiminto da ka nung arudan ti kalsada. Anya? So nga ilakom mo ti bakam, taawan ton ti mapan mo pagpasturan. Nagpambandugak nga imula dagiti sakati ijay. Napanyo lakit dinalusay, paray. Tapno amam, saan napagpasturan ti igid ti kalsada? Istrikto kalaunay mo, paray. Nga pula ang tamay saka, kapitan. Puno ti ibagbagak. Kita am ti na may antibakam iti kalsada. Ay, Kunam lang talon. gapo siguro tawan tibakan, paray. Isu akas ka. Oho. Mangrugi gaya man apasiminto ni Apo Engineer di kalsada. Wain kagawad. Iso agumatangak man iti mirindaan may. Ay, wun ba't Anya tigatangam. Ato iti listan. Imbaunak ni Apo Engineer. Sige, mabiit laang nga raw. Kamaudyanan na. Masimintumot langan ti barangay raud. Wun nga raw. Kat ado ti maragsakan gapoy ti dayta. Santo na mapan ipagod ni tata badong ti baka at arakan na ijay. Rombang laang. Ayun tayo bakam pare. Inlako kon, paray. Tawan mo pagpastura kon. Rumbang lang Tadi mo mat ka bulos-bulos di ta kalsada. Ay, pakawanan nak, paray. Itak lang amin na amires, tibidot ka. Mayat atan na amiris mo. Ingagaram sa ka ngayon bulos ti tarakan mo. Pagbabawi akong tinaramid ko, hindi kalabais, paray. Aw, ngayon lako mong titarakan mau. Nagbayad ka nga rudain. Bayadam ti mulak at dinadahil ti baka yu iday. Daytat. Ay, awan tumot ti pangipasturam. Ibulos-bulos mo pa'y. Ay, di kagdanag, Kwarog. Bayadak itaking ka, numanaw. Nasayat nga raw no kasta. So enton maminsan. Di mo ulitin ang tinaramid mo. Ay, uwan, paray. Maragsa ka nak, ta napakawandak mo ilahin. Ay nagtatabadong. Husto ni Kapitan. Di kalsada kat pag naantilugan kan tao. Saan kat apagiwaywayan iti baka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.